iyo ntekereje kujya mu nzu y'Imana nza nishimye. Amen. Kuko abizi ko mu nzu y'Imana hatandukanye n'ahandi hantu hose haba mu bwiza bw'Imana. Amen. Rimwe Imana yigeze kubwira Abisirayeli ngo ndashaka kuza gutura muri mwe, ariko ntabwo byabaye ukuri, ahubwo yatuye mu ihema. Ariko mpamvu ngo ya new generation, Imana isigaye ituye muri twebwe. Haleluya. None ngo twahuye, ubu ngubu birahari. Reka nanjye nsenge ho gatoya, ariko nawe usenge, ndagusabira musenge niba unatumye, usenge ku giti cyawe ubwira Imana ati Mana, icyo wangeneye nitahane. Amen. Icyo wangeneye nitahane, kandi nzi ko uri bugitahane. Uwera nyiribihe, Mana y'ukuri, Mana y'ubugingo, Papa, turakwisigira, turakwiringira, ubasha gukora ugakora ibirenze ibyo dutekereza. Twarakubonye uca inzira hatari inzira, waduhisemo twita abana bawe, twari hirya kure y'amasezerano, ariko uradukura uduhindurira amazina, wavuga ati uyu munsi ndababyaye bise abana banjye. Rero Data, turabizi ko aka kanya ari akawe, kakaze kuba akanya k'umugisha, kaze kuba akanya ko kubohoka, kaze kuba akanya ko kumva imbaraga no gukira kuvuye muri wowe. Bikaba ari umutima w'umuntu wese uraho Papa, uwugenderere, Holy Spirit atuye muri we, amukore manifestation yawe mu buryo bwose. Uwarushye n'ataharushye, wabaye n'atahababaye, n'undi imbaraga z'ijuru. Amen. Mana ishimwe cyane, mwese ndabakiriye. Mana wamugisha, gereza umugisha abantu mwitanze, abavuye bifike, bavuye bwirne, no kwitanga gukomeye no kuri. Ndabashimiye mwese, abayobozi b'Erike, umuvandimwe, bahagarariye abarinzi. Imana ibahereze umugisha, abayobozi b'Abanyarwanda, ducishijwe bugufi cyane n'umugisha kuba tugiye kubana namwe. Mwese nabashimiye. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya, kubera yuko igihe baduhaye twatinze gutangira, none kirageze. Ariko nzi ko Imana itajya yibeshya, ibyo yagambiriye turabyumva. Reka dusabe Nelsa dusomere, agiye kudusomera mu Migani 19:21. Imigani 19:21, turaza kugerageza kwihuta kugira ngo dukoreshe igihe neza. Imigani 19:21 haravuga ngo umutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Haleluya. Ngira usubiremo rimwe. Haravuga ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa gusenga. Amen. Gusenga. Prayer. Haleluya. Ikintu nabwira, ndahamwe nashidikanya ko hano twese dukijijwe. Ibyo byo ndageza benshi Kristo twaramwakiriye. Ariko turimo turagaragaza Kristo. Amen. Twarakijijwe, ariko se turimo turamugaragaza. Ikibazo si uko tutamwakiriye. Muraza gusanga akabazo ni ukutamwegera gusa, kuko yaduhaye gukiranuka kwiwe already. Ahubwo impamvu tubona umukristo ukabona uko yakijijwe muri Bibiliya, still nawe niko kimeze. Ariko hari akantu kabura kitwa gusenga. Amen. Kuko uko wegera Imana usa nayo. Haleluya. Ijambo gusenga ryagaragaye muri Bibiliya bwa mbere. Usomye mu gitabo cy'Itangiriro 1:26. Nahise nadusomere vuba kuko dushaka kubisigiye neza. Ngo Imana iravuga iti tubemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi byose. Haleluya. Ngo Imana iravuga ngo turemo umuntu ngo bagire ishusho yacu batware. Ntabwo yishyizemo. Haleluya. Ntabwo yavuze ngo dutware. Uzi ikintu byari bishatse kugaragaza? Byari bishatse kuvuga ngo Imana ihaye ubushobozi umwana w'umuntu bwo gutwara ibiri mu isi. Haleluya. Rero bishatse kuvuga iki? Ubundi ijambo human riva mu magambo abiri, humus na man. Amen. Humus ni igitaka, ni ukuvuga ni umuntu mu mubiri. Haleluya. Niba ngo nusoma mu gitabo cy'Itangiriro 1:26 dusomye, Imana irema umuntu mu ishusho yayo. Ariko nusoma muri chapters za kabiri cyangwa mu gice cya kabiri,
habaho kuremwa kw'igitaka noneho ngo Imana irema ibumba igitaka ishyiramo wa muntu yari yaremwe. Bishatse kuvuga iki? Wewe wanyawe ntabwo ari uno mubiri, it's not this flesh. Wewe wanyawe niwe waremwe muri 1:26 hanavuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu. Noneho hasi muri chapter za 2 irema itaka igashyiramo wa muntu. Haleluya. Bishatse kuvuga iki rero? Niyo mpamvu umuntu akwiye buri gihe ubundi gusenga n'iki? Gusenga igiye kuri Bibiliya bavuga ko ari ukuganira n'Imana, ariko ngiye ikintu nababwira gusenga ni ukubwira Imana ngo Mana ngwino ukore mu isi unyuzemo. Amen. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo nusoma muri Zaburi ngo washyize ijambo ryawe hejuru y'izina ryawe. Bishatse kuvuga iki? Niyo ngo Imana yubaha ijambo ryayo kuruta ikindi kintu cyose. Niyo mpamvu ikintu Imana yavuze nayo bwayo n'igikivuguruza. Yaremye ko ku isi y'ibigaragara y'ibifatika hagomba gukoreraho ibifatika. Niyo mpamvu udashobora kubona Imana irimo iragenda gutya, wayibona muri Joshua, wayibona muri Derek. Amen. Kuko ni principe ubwayo yiremeye. Yaravuze ngo tureme umuntu atware, ntabwo yigize ivuga ngo nanjye mbe ndimo. Amen. Ngo dutware. Ni ngo to activate on this one you have to have this pressure. Hallelujah. Niyo mpamvu umuntu usenga abahaye ability Imana kwibwira ngo man I know ko you can't work on this one without a body, come and work in me. Hallelujah. Rero Imana yishe muri we bigenda biti everything happens kuko Imana ishoboye byose. Hallelujah. Imana ishoboye byose. Uyu Kristo tuvuga abigishwa rimwe bigize kumureba bakareba n'umugabo basa, they look alike, bafite ubwanwa bumwe n'ubushize nayo babwiye, ni abayahudi bose, imyaka ya Peter n'iya Yesu yendaga kungana. Ariko bishatse kuvuga iki? Wewe wanyawe ntabwo ari uno mubiri, it's not this flesh. Wewe wanyawe niwe waremwe muri 1:26 hanavuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu. Noneho hasi muri chapter za 2 irema itaka igashyiramo wa muntu. Haleluya. Bishatse kuvuga iki rero? Niyo mpamvu umuntu akwiye buri gihe ubundi gusenga n'iki? Gusenga igiye kuri Bibiliya bavuga ko ari ukuganira n'Imana, ariko ngiye ikintu nababwira gusenga ni ukubwira Imana ngo Mana ngwino ukore mu isi unyuzemo. Amen. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo nusoma muri Zaburi ngo washyize ijambo ryawe hejuru y'izina ryawe. Bishatse kuvuga iki? Niyo ngo Imana yubaha ijambo ryayo kuruta ikindi kintu cyose. Niyo mpamvu ikintu Imana yavuze nayo bwayo n'igikivuguruza. Yaremye ko ku isi y'ibigaragara y'ibifatika hagomba gukoreraho ibifatika. Niyo mpamvu udashobora kubona Imana irimo iragenda gutya, wayibona muri Joshua, wayibona muri Derek. Amen. Kuko ni principe ubwayo yiremeye. Yaravuze ngo tureme umuntu atware, ntabwo yigize ivuga ngo nanjye mbe ndimo. Amen. Ngo dutware. Ni ngo to activate on this one you have to have this pressure. Hallelujah. Niyo mpamvu umuntu usenga abahaye ability Imana kwibwira ngo man I know ko you can't work on this one without a body, come and work in me. Hallelujah. Rero Imana yishe muri we bigenda biti everything happens kuko Imana ishoboye byose. Hallelujah. Imana ishoboye byose. Uyu Kristo tuvuga abigishwa rimwe bigize kumureba bakareba n'umugabo basa, they look alike, bafite ubwanwa bumwe n'ubushize nayo babwiye, ni abayahudi bose, imyaka ya Peter n'iya Yesu yendaga kungana, ariko babareba bakabona n'abantu batandukanye mu buhe buryo. Barya bimwe, baryaga imigati n'amafi. Ariko Yesu iyo yahuraga n'umuntu utewe na dayimoni yaravuga ngo I cast you out, dayimoni akagenda. Nyamara n'abantu bamwe barangije bitegereza ubuzima bwa Yesu, ba Petero baramwitegereza, baza gusanga bobo iyo twakundi turyama tukakoronja, bobo iyo hagize nk'umwe wicura asanga Yesu arimo arasenga. Ntabwo ndi busome amascriptures meze kubera umwanya. Ijambo ry'Imana ngo ni munsi ngo Yesu yabaga ari gusenga. Ngo mu gitondo cya kare bwa amasaha ya 8 gutya bari gusenga. Haleluya. Ngo Yesu yatindanaga n'Imana nimusabye gutindana n'abadayimoni. Sinzi ko muri kubyumva. Yes, spending like 4 hours in a prayer. Ariko he can't now yashobora spending even a minute with demons. Banje barabona n'umuntu tumeze iki. Bamubwira ngo twigishe gusenga. Ntabwo bigize abwira Yesu ngo twigishe gukora ibitangaza. Kuko bari babizi ko ni umenya gusenga by'ukuri you will do miracles. Hallelujah. Rimwe umugabo utewe na daimoni, yarafite umwana utewe na daimoni, araza abwira abigishwa be
ba Yesu ngo baze bamudeliveringe umwana we nyine wakoremo dayimoni. Peter baraza babiri ibyuya ku buryo barasenga bamera nk'abahanuzi ba Bali. Amen. Barasenga bagerageza gusengera umuntu bahera ryari wese akavayo Yohana amutegera hirya manze ngo nanjye musengere. Arasenga dayimoni zikomeza kuguma muri uwo mwana. Ubwo Yesu arahana ari kubareba. Arasenga dayimoni zikomeza kuguma muri uwo mwana. Ubwo Yesu arahana ari kubareba. Haleluya. Ngarangije ngaramanuka akoresha itegeko gusa. Akoresha itegeko dayimoni ahita ava muri uwo mwana. Arangije ikintu yarababwiye ngo nzageza ryari kubana namwe. Ntabwo gizabwira ngo mwabana bo kwizera gukennye. Oya, nzageza ryari kubana namwe. Why don't you learn how I do? Kuki mutigo konse. Amen. Abakristo bari ku isi they are equal, but the difference is the time they spend with God. So kwabeshya. Apostle wabura ku isi wari wese yakiriye Kristo wakiriye. Prophet wari wese uri sharp muri prophecy yakiriye Kristo wakiriye. Hallelujah. Gusa the difference ntabwo wemerera Imana ngo mana come and walk in me. Now we have permission. Kiri mu kimenyi, a time in prayer is a time invested. It's not a time wasted. Hallelujah. Tugiye gusoza ntabwo duti. Yesu aravuga ngo musenge kugira mutagwa mu moshya. Usanga umuntu n'umukristo ngo I always commit sins. Buri gihe nisanga nakoze kino cyaha. Rimwe na rimwe ku rujya nakeka ngo sinigize nakira Kristo. Hari abantu bakira Kristo karindwi. Ndamwakiriye 7 times. Kubera yuko aracekinga life yiwe akabona inshuro yakiriye Kristo n'ubundi nihinduka. Waramwakiriye the time wamwakiriye waramwakiriye. Kandi ubugingo arabuhawe. Ahubwo ikibazo cyabawe hari akantu kamwe. Yesu yaje gukora ibintu bitatu. Ikintu cya mbere yaje gukora. Yaje kugira ngo ahuze umuntu n'Imana abanje kumugira gute kumukiza ibyaha, kumubabarira ibyaha. Ikindi kintu cya kabiri yaje guca ikidini. Haleluya. Yaje guca ikidini. Cya gatatu kiri muri cyo ngicyo no guhuza umuntu n'Imana. Nuvuga ngo rero abantu ikintu gikunda kutubaho dukunda kubabarirwa ibyaha. Haleluya. Abantu n'idini rwose nitukigenderamo ariko habuze akantu kitwa intimacy cyangwa se guhuzwa n'Imana. Kandi ntushobora gusa n'Imana udaganira nayo. Haleluya. Nukuba na apply birenze yuko wakibambura mu buriri ukabyuka wiruka. Niko kubwira Imana ati Mana ngewe I'm able to do everything without you. Haleluya. Ariko umuntu uca bugufi mbere yuko atangira ibintu byose bango Mana ngwino ukorere muri ngewe. Abavuze ngo ndabizi yuko itegeko rivuga ngo you can walk by the flesh, come and be in me. Imana irakora. Haleluya. Amen. Dukunde gusenga. Gusenga byigishwa no gusenga. Nta mpamvu yo gusenga. You try gusenga byigishwa no gusenga. Haleluya. Tugiye gusoza. Tugiye gusoza. Rimwe abantu Adamu amaze gukora icyaha hari ikintu cyabaye. Imana yabwiye Satani ikintu gikomeye. Abakobwa n'abagore murahirwa. Yaramubwiye ngo Satani ngewe nakabishoboye ko nari kwitanze ngagushwanya gusa. Haleluya. Ariko Satani ni mu checkinga nawe ntabwo yagaragaye as a spirit yakoresheje iki inzoka. He needed something to be. Kuko Satani wamubona agakubita ibintu byose bimare hasi. He works in persons. Amen. Akora mu bantu. N'Imana ubwayo yari ifite ubushobozi bwose bwo kuza rimwe ku rujya nakeka ngo sinigize nakira Kristo. Hari abantu bakira Kristo karindwi. Ndamwakiriye 7 times. Kubera yuko aracekinga life yiwe akabona inshuro yakiriye Kristo n'ubundi nihinduka. Waramwakiriye the time wamwakiriye waramwakiriye. Kandi ubugingo arabuhawe. Ahubwo ikibazo cyabawe hari akantu kamwe. Yesu yaje gukora ibintu bitatu. Ikintu cya mbere yaje gukora. Yaje kugira ngo ahuze umuntu n'Imana abanje kumugira gute kumukiza ibyaha, kumubabarira ibyaha. Ikindi kintu cya kabiri yaje guca ikidini. Haleluya. Yaje guca ikidini. Cya gatatu kiri muri cyo ngicyo no guhuza umuntu n'Imana. Nuvuga ngo rero abantu ikintu gikunda kutubaho dukunda kubabarirwa ibyaha. Haleluya. Abantu n'idini rwose nitukigenderamo ariko habuze akantu kitwa intimacy cyangwa se guhuzwa n'Imana. Kandi ntushobora gusa n'Imana udaganira nayo. Haleluya. Nukuba na apply birenze yuko wakibambura mu buriri ukabyuka wiruka. Niko kubwira Imana ati Mana ngewe I'm able to do everything without you. Haleluya. Ariko umuntu uca bugufi mbere yuko atangira ibintu byose bango
mana ngwino ukorere muri njyewe. Abavuze ngo ndabizi yuko itegeko rivuga ngo you can walk by the flesh, come and be in me. Imana irakora. Hallelujah. Amen. Dukunde gusenga. Gusenga byigishwa no gusenga. Nta mpamvu yo gusenga. You try gusenga byigishwa no gusenga. Hallelujah. Tugiye gusoza. Tugiye gusoza. Rimwe abantu Adamu amaze gukora icyaha hari ikintu cyabaye. Imana yabwiye Satani ikintu gikomeye. Abakobwa n'abagore murahirwa. Yaramubwiye ngo Satani, njyewe nakabishoboye ko nari kwitanze nkagushwanya gusa. Haleluya. Ariko Satani ni mu checking nawe ntabwo yagaragaye as a spirit, yakoresheje iki? Inzoka. He needed something to be. Kuko Satani wamubonaga akubita ibintu byose bimare hasi. He can work in persons. Amen. Akora mu bantu. N'Imana ubwayo yari ifite ubushobozi bwose bwo kuza mbere y'uko Adamu ajya gusoroma ku giti kandi ngo ikamukubita. Amen. Ariko ubwayo yaravuze ngo nakize ijambo ryanjye hejuru yanjye. Imana yubaha ijambo ryayo kuruta ubwayo yoyo. Amen. Niyo mpamvu yavuze ngo wowe Satani, nzaza mu buryo bwemewe, uyu mugore urebe azakubera nightmares, kuko nzamucamo nze nambaye umubiri, muhondagure nambaye umubiri. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo we have given a son, amen, but a boy is born. Ngo twahawe umuhungu ariko umwana yavutse. Bishatse kuvuga iki? Yesu aravuka ariko Kristo turamuhawe. Haleluya. Irarangiye. Ngiye gusoza. Kuko niko nshaka gutanga. Ni ukuvuga ngo Kristo ni spirit, ukanamukumva. Noneho Yesu ni flesh. Haleluya. Abantu bize ubuganga mushema wa pharmacie n'abantu bize medicine. Ni ukuvuga ngo umugore afite ukuntu aremye ku buryo amaraso yiwe atajya yivanga n'umwana atwite. Bijya bibaho ko umuntu ashobora kuba arwaye sida akabyara umwana utarwaye sida. Haleluya. Ubuzima byabayeho ni Imana ubwayo yabiteguye kugira ngo na Yesu atazagira umwitiranya k'amaraso yigize avanga n'ayandi. Ikintu cyabaye, Imana yabwiye Satani ikintu gikomeye. Abakobwa n'abagore murahirwa. Yaramubwiye ngo Satani, njyewe nakabishoboye ko nari kwitanze nkagushwanya gusa. Haleluya. Ariko Satani ni mu checking nawe ntabwo yagaragaye as a spirit, yakoresheje iki? Inzoka. He needed something to be. Kuko Satani wamubonaga akubita ibintu byose bimare hasi. He can work in persons. Amen. Akora mu bantu. N'Imana ubwayo yari ifite ubushobozi bwose bwo kuza mbere y'uko Adamu ajya gusoroma ku giti kandi ngo ikamukubita. Amen. Ariko ubwayo yaravuze ngo nakize ijambo ryanjye hejuru yanjye. Imana yubaha ijambo ryayo kuruta ubwayo yoyo. Amen. Niyo mpamvu yavuze ngo wowe Satani, nzaza mu buryo bwemewe, uyu mugore urebe azakubera nightmares, kuko nzamucamo nze nambaye umubiri, muhondagure nambaye umubiri. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo we have given a son, amen, but a boy is born. Ngo twahawe umuhungu ariko umwana yavutse. Bishatse kuvuga iki? Yesu aravuka ariko Kristo turamuhawe. Haleluya. Irarangiye. Ngiye gusoza. Kuko niko nshaka gutanga. Ni ukuvuga ngo Kristo ni spirit, ukanamukumva. Noneho Yesu ni flesh. Haleluya. Abantu bize ubuganga mushema wa pharmacie n'abantu bize medicine. Ni ukuvuga ngo umugore afite ukuntu aremye ku buryo amaraso yiwe atajya yivanga n'umwana atwite. Bijya bibaho ko umuntu ashobora kuba arwaye sida akabyara umwana utarwaye sida. Haleluya. Ubuzima byabayeho ni Imana ubwayo yabiteguye kugira ngo na Yesu atazagira umwitiranya k'amaraso yigize avanga n'aya Mariya. Azaba ari amaraso 100% pure y'Imana. The son of God, not the son of Joseph, not the son of what? Mary. Amaraso ya Kristo na amaraso atavanje ko nigize ahura n'aya Mary. Haleluya. Icyo gihe ngo Kristo aravuka aba mu isi, arangije arapfa. Haleluya. To Yesu arapfa. Apfuye umubiri mwe turi kuvuga arapfa. Ariko ijambo ry'Imana tugira ngo Kristo yakomeje akazi, yahise ajya kuzimu. Haleluya. Mwese ajya kuzimu. Ubwo Satani yaramubonye ati bigenze bite kubuje, ntabwo yemerewe kuza hano haza abantu bapfuye. Ntabwo bizi my body yapfuye, ndi hano ngamwaka urufunguzo. Haleluya. Atangira gukora kuri ba Mose, atangira gukora ku bandi bose ba Elisa. Amen. Bose ibituro by'abera bose birafunguka, bajya muri paradiso. Abajyana muri paradiso. Ageze muri paradiso
aravuga abwira abamarayika ngo ntabwo birangiye, I have to go back, kuko na wa mubiri wanjye ugomba kuzuka. Wa muntu bita Yesu wanyemeye akama umubiri we ntabwo namusiga ku isi, araza ku munsi wa gatatu nibwo byahise nawe arazuka. Biriya bitabo bibuhamya ku bana b'Imana ko nanjye uyu mubiri muhoza igihe kimwe uzazuka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? ngo abamwizeye bose yabahaye ubushobozi n'ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Paulo aravuga ngo usingi uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ntabwo ari Paulo gusa, every Christian Jesus is in him in the form of a spirit. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ukuntu yazuye wa mubiri wa Yesu n'umubiri wawe azawuzura, kuko icyo ni igihamya. Kuko Yesu niba yarazutse, Yesu tuzamubona, ntabwo tuzamubona ari umwuka, azaza. Uwitwa Toma wiwe ngo y'amaraso yigize avanga n'aya Mariya, azaba ari amaraso 100% pure y'Imana, the son of God, not the son of Joseph, not the son of what? Mary. Amaraso ya Kristo ni amaraso atavangiye ko nigize ahura n'aya Mary. Haleluya. Icyo gihe ngo Kristo aravuka, aba mu isi, arangije arapfa. Haleluya. To Yesu arapfa, apfuye umubiri niwe turi kuvuga, arapfa. Ariko ijambo ry'Imana tugira ngo Kristo yakomeje akazi, yahise ajya ikuzimu. Haleluya. Ngo yahise ajya ikuzimu. Ubwo Satani yaramubonye ati bigenze bite kuje, ntabwo yemerewe kuza hano haza abantu bapfuye, ntabwo bizi my body yapfuye, ndi hano ndamwaka urufunguzo. Haleluya. Atangira gukora kuri ba Mose, atangira gukora ku bandi bose ba Elisa, amen. Bose ibituro by'abera bose birafunguka, bajya muri paradiso, abajyana muri paradiso. Ageze muri paradiso aravuga abwira abamarayika ngo ntabwo birangiye, I have to go back, kuko na wa mubiri wanjye ugomba kuzuka. Wa muntu bita Yesu wanyemeye akama umubiri we ntabwo namusiga ku isi, araza ku munsi wa gatatu nibwo byahise nawe arazuka. Biriya bitabo bibuhamya ku bana b'Imana ko nanjye uyu mubiri muhoza igihe kimwe uzazuka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? ngo abamwizeye bose yabahaye ubushobozi n'ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Paulo aravuga ngo usingi uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ntabwo ari Paulo gusa, every Christian Jesus is in him in the form of a spirit. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ukuntu yazuye wa mubiri wa Yesu n'umubiri wawe azawuzura, kuko icyo ni igihamya. Kuko Yesu niba yarazutse, Yesu tuzamubona, ntabwo tuzamubona ari umwuka, azaza. Uwitwa Toma wiwe ngo yakoze muki mu nkovu ziwe kugira azumve. Anga ati kora hano bateye icumu, arahumva umubiri ugaragara. Bivuga ngo uyu mibiri yacu izazuka. Haleluya. Izazuka. Ntabwo tuzabona Kristo ari umwuka, uzamubona, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? ngo yaragiye. Yesu ari mu ijuru mu buryo nk'umubiri, amen. Ariyo kuko yarazamutse, kuko yazamutse niko bamubonye. Ntabwo yagiye ari spirit, ahubwo ari spirit muri twebwe. Haleluya. Ndasoje, ugiye guhaguruka dusenga. Aka kantu gatahana, gusenga kwawe ni ukubwira Imana ngo Mana ngwino ukorere muri njyewe. Haleluya. Imana ije gukorera muri wowe, nothing is impossible, nothing. Ariko nukora ku giti cyawe uzicwa. Satani najya gutinya, Satani ateye umuntu ufite Kristo muri we kandi usenga, amen. Nacyo kintu akunda kubabuza benshi, kabuza umwanya wo gusenga, kuko abizi ko nusenga uramuri bata. Haleluya. Ubutware buri muri wowe, just ahitabaho akalight kabiswitchinga kakwereka imbaraga ufite, amen. Turasohoje kandi babuke dusenga. Ugiye gusenga ubwira Imana, Imana uzi intege nke zanjye, ndagusabye ngo umpe inyota yo kuganira nawe. Haleluya. Ariko ibi ngibi bikora ku bizeye Kristo, ko gusenga nta Kristo ufite muri wowe sinzi icyo waba uri gusenga. Haleluya. Amen. Ngiye kubwira Imana nyambika imbaraga zo gusenga. Reka mubwize ukuri, Yesu arakiza ibyaha, aracyabikiza. Ntabwo twikiza, nicyo kitwica abakristo. Muri agatahana, gusenga kwawe ni ukubwira Imana ngo Mana ngwino ukorere muri njyewe. Haleluya. Imana ije gukorera muri wowe, nothing is impossible, nothing. Ariko nukora ku giti cyawe uzicwa. Satani najya gutinya, Satani ateye umuntu ufite Kristo muri we kandi usenga, amen. Nacyo kintu akunda kubabuza benshi, kabuza umwanya wo gusenga, kuko abizi ko nusenga uramuri bata. Haleluya. Ubutware buri muri wowe, just ahitabaho akalight kabiswitchinga kakwereka imbaraga ufite, amen. Turasohoje kandi babuke dusenga. Ugiye gusenga
ubwira Imana ati Mana uzi intege nke zanjye, ndagusabye ngo umpe inyota yo kuganira nawe. Haleluya. Ariko ibi ngibi bikora ku bizeye Kristo, ko gusenga nta Kristo ufite muri wowe sinzi icyo waba uri gusenga. Haleluya. Amen. Ngiye kubwira iti Imana nyambika imbaraga zo gusenga. Reka nkubwize ukuri, Yesu arakiza ibyaha, aracyabikiza. Ntabwo twikiza, nicyo kitwica abakristo. Umuntu agastragolinga na sini. Jesus, now you can't save yourself. Amen. Nicyo kitwica abakristo. Umwaka akubwira ngo ngiye Muhoza ngo nzaza mu by'abakirwa n'amazi kureka inzoga. Ngo reka mbanze nzinywe ngo ninzireka nibwo nzaza. Yesu aragushaka gutyo. Haleluya. Aragushaka gutyo ko nta kazi ke. Kubatura abantu ubusambanyi, it's his job. Kubatura abantu mu bitari, ni akazi ke. Kuki ushaka kumukora akazi ke? Come as you are. Ngwino uko ari. Amen. Mureke. Amen. Afite ibinini byinshi. Amen. Ni depressor akubita ikinini. Ni itabi. Hari benshi baretse itabi. Amen. Hari benshi baretse ibyaha bikomeye kubera Kristo ngo. Ariko you don't need to be right to come to Jesus. You need to come as you are. When umwami w'agakiza yavuye mu isi nta cyaha akoze. So as any stage, as any angle, he can work in you and save you from sins. Hallelujah. Ngiye kubwira Imana ati Imana nyambika imbaraga zawe, nyongere inyota yo gusenga. Kuko nsobanukiwe ko gusenga kwanjye ni ukugusaba imitinga aho ugakorera mu isi ukagusenga. Mana nziza, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, turagushimiye ko bw'imbaraga zawe Papa. Turakwinginze ngo uduhe inyota yo gusenga mwaha, uduhe inyota yo gusenga mwaha Papa. Turabizi ko gusenga ari ukuganira nawe, twarakwakiriye ariko turi kwisangaho mu buzima butagira impinduka. Nyamara uhindura nuko tutaguha umwana Papa, ubaye nawe agasa nawe. Reka Data buri muntu wese uraha yumve Data inyota yo gusenga, inyota yo kuganira nawe, inyota yo kubana nawe. Ndabizi kuri mu ruhande rwacu, ndabizi kuri ahantu turumva presence yawe, kandi turagushimiye kubw'uyu munsi Papa. Turagushimiye ko waduhaye ahantu ho gukorera, turagushimiye kubwa buri muntu wese waciye inzira, turagushimiye kubw'abaririmbyi, turagushimiye kubw'ijambo Papa. Turabizi ko ijambo twarisengeye, turabizi ko rino jambo hari icyo rikoze Papa. Ndabizi ko umuntu waze hano adatahanye ubusa, hari ikintu gikomeye atahanye mu buzima bwe, hari ikintu asobanukiwe mu buzima bwe. Urakoze Yesu. Amen. Mana bahize umugisha, murakoze.